Unongwa jingtip the right to information Bah Disparsing rani ulalap bakidon hado sauspa and reu pratali kikam kibalat hakitnat trekam baper jaka Sorkar Jylla ba ulap penpau yaka jing sngolungo baka Sorkar nadu usnam arajar arpau kam syam patla ban penlong yaka eksamen ban penrung kam habai keren bakilat pathai kubor uba rani ulap pentip bakane ka kaiphod jing lait thli juki kam kanum syukut tang hangni ban pentip pat ba Henry unsapha pat Sha Delhi nama reka pisa labai tingka da ke Sorkar India. Ke total vakansi kadon sauspa andri kupra teli. Tikpuludi kami tikal jowai kalat khandai teli sangpung script engineer kalat khat teli mairang script engineer kalat sau teli shelong sau kalat andri teli SE kalat teli umsning kalat lai teli EE Central kalai khandai teli anta West Karohil kalai chhoteli Nongstoin gaya kalai santeli Mechanical Tura kalai sauteli but Chief Engineer kalai arpandriuteli te ka forest pade kalai post prapo arteli DFO Joey kalai arpandriuteli Social Forestry nongpo kalai arplaiteli DFO North Karohil kalai life lightly. Hapo labor kalai post art lightly. Po health ngayo report nomor DHMO Risubel para kalai art hoteli po health Risubel tara. Po PCE ngayo report nak art nyuteli gibran yung PCE kapu sabala po PCE kadon aspa sau nyuteli ka kita selong mau pelang division 2 kalai live ho southly po mau pelang nongpo kalai art flightly kene PHE mo art flightly mo korwat southly ampati newtly umsning kharsantly resolve belpara khat khandai tli William Nakar driutli juwe khatwei tli rural selong lightly Hill Division Shillong New Delhi, Guitar Shillong Division Shillong Arfly Delhi, SE Nongstoin South Delhi, Electrical Jowai Khandai Delhi, EE Mairang San Delhi, EE Drainage Kharwei Delhi, EE Tura Kharsan Delhi, EE Sora Kharsan Delhi, Electrical Rateli, Investigation Tangiwei. Nongstoin non post Nongstoin EE nada SE kita Shillong Jutuli EE Electrical Division Mauplang Arhoteli SE Tangwe te PHE kalai aspa sau phanyuteli total kapoi hadro sau spa andri phoprateli ke post ki balat ke bang ayo report menta dengan syukur penting bangne fi ba hapo kani ka PHE min hak jing sya kladon ka cabinet decision ho araja khat laiterik araja khanyo ka ba ka government ka debrai ba kadon ka polisi ban aikam ye kino ibrio ki ba aja ka ti habide ba kani ka ordal ka ba lapas da cabinet jong bukul don keto kani bel aja ka post ye kitu ki ba aja ka kum ka post SA LDA ba ki we Dari don pada kibam pat ai kumbala hukum daga kabinet apo ka PHE department don ru ki department apo PHE kum ka Hill Division na jinsya kane ka komisioner kraw la debdu ti haka araja khandriu la thung komisioner kraw iwe apo ka Hill Division ti kane di report ka bang ai sapi menta ti habede ba kane ka peludi bang suyo report menta sngin ti po chief engineer kani kalai ke pos arphon riutli ke LDA kalai khatwei tli taipis kalai khatli pion kalai newtli ang nepo chief engineer chibi dan miat nga ai respond Delhi makadon ka intelligent ka ba pentip yang ba pidai hab ai ka report for ministry ro abedi me jing like post nomor ba pisam le ba anang ne bisa te wara ka da sanction is government di kikwa bantip kayu government of Helia gale namar ba kani ka post
kadai sanction post tira ka post menta yedu araja arpo ladep ais po DSC ban kod interview ban kod exam redu menta bun nadu araja arpo hadu menta kimpan perlong exam kenong lombakan ti habede bane kan lejingle eksorkar na kaliang jonga kani kan ngasiong ya government om khlia bakan lada phimle I kani ka black remark mtaka phone ya government of khlia ma kani jingpan report na po netizen government of India kadoni Asian den ti ka tangam tip ti kamram jonga kalong basia bakal I report po press conference tas ni ICB demi to ngara I report po kini netizen sa government of India